Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 август 2025 жыл. Чүй облусу Токмок шаары, Токмок мал базарын көргөзүп беребиз. Каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик достор. Туугандар, мына бул жерде жылкы бар экен. Кандай ургачы бул? Байталбы? 2 жаш. Кунан байтал. Кунан байтал. Бээ кылганга өтө мыкты экен, э? Бээ кылганга саттым мен. Саттыңыз? Тартып койгула. Саттыңызбы? Мен саттым. Канчага кетти? 141ге саттым могу жигитке. Машалла, буйрусун. Байке, 141ге? Жакшы, жакшы. Өткөндөгү Көктайдагы бар. Бар, э? Өткөн видеодогу. Өткөн жумадагы. Өткөн жумадагы туугандар Көктайда бар экен. Жакшы экен эми, алган адамга буйрусун, байке. Базар жакшы элеби? Базар жакшы, эң сонун. Сонун, э? Анда кет, достор. Салам айтып кой. Айтып коюңузчу. Мушкарлыктарга салам, ысык салам. Ысык салам, мына. Токмоктон ысык, горячий. Тандырдан чыккан ысык салам экен да. Мына тайл. Каякты? Каякты? Не бар, байке? Жүрүңүз. Тетиги көк. Ушуну көргөм да жаңы эле. Кулунду бе, көк бе? Эркек экен кулуну? Эркек кулуну. Мынакей. Баасы канча эне бала? Эне бала уже кетти. Сатылып кеттиби? Сатылып кетти. Канчага бердиңиз? 152ге. 152ге? Бердим. Түшөрү менен алыптыр да? Сразу. Сразу. Канчанчы кулун ошондо байке? Бул? 8-чи. 8-чи кулуну. Кулуну жакшы экен, э? Каяктын бээси эле байке? Бул Токмок. Токмок, э? Макул. Кулуну картинка экен, көз тийбесин. Алган адамга буйрусун, Түшөрү менен алыптыр. Алып саталар алдыбы? Жүзө дагы бар, жакшы тайлар бар. Кочкордон, э? Эмеде, алгада 5-чи. Бул жакта 5-кез алгада жакшы тайлар. Номерди айтып коңуз анда. Өткөндө айтканмын. Ал видео бүттү, азыркы жаңын айтып. 0708 27 27 66 14. 14. Мына алгада бар экен. Ушундайлардан таап бересизби? Бар дейт. Байке, могу кулундарды тарт дейт да быйылкы. 2025те кулундар көрүнбөй атат. Түшө элекпи азыр? Шута тет якчагында да. Бар, э? Макул. Рахмат. Анда сиздер үчүн көргөзүп берейин, барып. Каналды колдоп, тырс лайктардан басып туруңуздар, достор. Семиз жылкылардан да көргөзөбүз. Туугандар, бул жакта жүрүш кичине кыйыныраак, мынакей. Мыктылар бар экен бул жерде. Достор, ээлери көрүнбөй атат да, сурайын десе. Ким байке? 120 дейт, мына эттүү. 120 дейт. Жакшы экен. Мына эттүү 120 дейт. Канча экен ат? Байке. Кандай? Канча? 120? 120 экен. Мына аты? Жашы кандай жашы? Кунан. 120 дейт. Жакшы. Туугандар. Эл да көп, иши да көп. Бээ канча бээ? Токмокто дагы жылкы көп болот негизичи. Мынакей союштардан дагы билип беребиз. Бээ канча? Канчага айтып койчу? 120 дейт, сатылды дейт. Бу кара бээ канча экен? 187. Өтө чоң бээ экен, байке? Мынакей. 187. Болот, не алат элең, сатат элең? Шу бээнике. Чынын айт. Чындап элеби? Анда айтыңыз. Бирок бээ чоң экен мындай. Канчаны тууган байке? Мындайраак болуп турасыз, башын көрсөтөң. 4тү. Каяктын бээси? Чоң кеминдики экен. 4тү тууган. Мындай энчиге алам дегендер болсо, кайрылса болот да. Айтыңыз номериңизди. Ал айт. 0705 09 24 11. Мынакей. Айтып атпайын жанагы эле. Канчага чыгып атат мына? 187 болобу. Мына сурап атат экен. Канчага чыгып атат эже? Алармы? 85, 185 мына бээ жакшы экен. Чоң. Эгер сатылбай калса чалып көрүңүздөр. Достор. Мынакей бээ. Бээ канча байке? 120 бээ. Кана? 120га берем. Буну бересиз. 120. Семизби? Семиз. Бир жоон чыгат экен. Ургачы бээ 120 миң сом. Бересиз, э? Канчага бербедиңиз базарда? 120га берген 520 берем жок базарда. Уже бересиз. Макул, содаңызды берсин. Ушундайлардан барбы семиздерден? Же бир эле башпы?
Ardaqda var. Sizdeki oşalar? Номер калтырып койсоңуз болот. Онлайн, Семистерди алам дегендер болсо жакшы да. Үйдөн чыкпай ишти бүтүрөт. Ноларбы? Мына семистер бар экен. Канчамы көк? Чар. 145. 145. Булчу? Бос. 145. Бул дагы 145. Буларычы? Мына семистер. Семистер сонун экен. Бул каяктын бээлери эми, байке? Нарын. Нарындыкы, нарындыкын билесиздер, мына этке, кочкор дейт. Номерди калтырып коюңуз, байке. 0702 61 10 61. 61 10 61. Заказ берсе деле алып келе бересизби? 2 10 чыга тургандар бар. Мына 2 10 чыга тургандар дейт, бардыгы. Жакшы. Мына Семисти тарт деген бир тугандарга. Көргөстүк. Мына Семис баа болот. Канча болот? 120. 120. Канчага кетти, байке? Айтып коюңузчу. 115. 115ке сатылды. Семиз экен, Буйрусын. Мына. Жаңы эле 115ке сатылды мына. Соода болду. Үстүндө болдук сооданын. Ой пикирлерди калтырыңыздар. Быйылгы тайлар көрүнбөй атат, достор. Дагы кичине убакыт бар. Канча экен могу бе? Качка бе? Канча калдыңыз? Буйрусын. Мына 130 миңге бе алыптыр. Байкебиз. Мощный бе экен бирок. Бийит. Мына 1 жаш тайларды көрүп, 1,5 жаштыктар. Тай канча эркек тай? Тору тай. Канчага? 73ке сатылды. Рахмат, 73ке сатылды, достор. Гитти дейт. Мына тай. Кимдики экен бул? 55 сиздики? Өзү? Мына өзү 55. Бир эле тайды көрдүм. Быйылкы кулундар чыга элекпи? Быйылкы. Мына 55 эркек экен. 50 дейт. Бул бээлер канча? 120дан бээлер. Негизи 120дан экен. Мына тай 50 дейт. Бирок бирөөнү эле көрдүм. Кана? Карайлычы. Мына жок. Могу тайлар бар экен. Ат кылганга. 5 кашка. Канча тайың? 100. 100? Эркекпи? Ооба. Көзү башкача го я. Мынакей. Чекир. Мыктап болчудай экен. Канча 100 дедиң, Булчу? 170. Бул дагы 170. Жаштарын айтып коюңуздар. Тайылы өкөтөн. 10 ай, 1 жаш. Мына могу жакшы экен. Бул 1 жаш, Бул? Бул деле 9 ай болду, 10 ай. Бул 10 ай дейт. Эркек, бул дагы. Оңуроолорун көрүңүздөр. Сураган адам көп. Номер калтырасызбы? Айтыңыз. Номер. Онлайн. 708 Туяктарда жакшы экен. 708 79 58. Мына 2 тай боюнча чалсаңыздар болот. Каякта болосуз? Адрес? Бишкекте экен, достор. Чалыңыздар, мына жакшы экен бул. Кана алызырактан да көрсөтүп коюңчу. Мына токмоктон да көрүнүктүү 2 тай болду. Ургачылар, Ургач 75 миңден экен, мына. 1,5 жаштыктарбы булар? Мына 1,5 жаштыктар экен, достор. Бул канча экен? Эркекпи? Жашы кандай? Кунан 120 дейт, кунан. Мына. Мынакей, толук көрүнүшү. 10 деген таброзу бар экен. 120 дейт. Нары бери бастырып көрчү кичине. Дон Кабар деген канал. Мынакей. Бурул экен да свет, бурул деп коебу. Мынакей. Болду, кайта бер, инем. Кимдики, сиздики? Номер калтырабызбы онлайн? Те базардан сатасызбы? Айтыңыз, мына жакшы экен. Энчиге жакшы, Жакшы. 704, 450, 450, 773. 773. Мына арт жагынан да көрсөтүп берейин. Каяктын кунаны? Кичигем. Кичикемин, чүйдүкү. Жакшы, байке. Чалыңыздар, алам деген бир тугандар мына. Башка 7 областтан чалса доставка кылып бересизби? Ушу машинадан сала бересиз. Сала бересиз. Баасын жакыныраак бир айтып койбойсузбу? 110 болор. 110 болору. Чалыңыздар, кетти ушуңуз. Буйруса, камыш кулак экен мына. Жакшы, мына тайлар, кулундар. 2025-теги. Достор, 3 баш бар экен, сурап көрөлү. Кимдики экен байке? Кожоюң менен сурап. Кожоюң. Ассаламу алейкум. Быйылкы тайлар сиздикилер бар экен да? Канча баасы? 55-тен сурап атасыз. Эркек ургачы? Үчөө тең. Үчөө тең эркек экен, 55 миңден. Каяктын тайлары, кулундары? Актала, нарындык экен мына. Кулун тарт деген бир тугандар көп болуп атат. Assalomu alaykum, qanday? Жакшы, алейкум салам.
Ya. Moğollarda. Qaysilardı? Mına moğollar. Hazır. Mınaki. Kutuңuzдар. Qana, qaysilardı? Mo, qoradagı o. Zagonda turadi buna. Ular Rossiyaniki. Qancha baş var? 20. 20 baş. Beyler bi? Aa, jalan. Jalang beyler. Yaşlarıçı? 5 yaşga. 2 yaştan 5 yaşga çeyin. Nomerini aytarsın. 778 0778 023 777. 777. Bağlarıçı? Krup 140. 140 mingden kuruk. Mına dostlar. Qaysı adresde olasiz? Toqmoqda. Toqmoqda. Bo'g'zi da var ekan ichida, ne? Mo bo'g'izku deyim. Kechirak. Yaxshi. Chalingizlar. Ma'qul. Çalıp. YouTube. Neden kanal bakın? Don Kabar degan kanal. Çalıp alam degan bir tuğanlar. Görüyorsunuzlar. Mına. Axilles'in emesinden var ekan. Axilles'e o'xshash ekan mana o'sha. Mana dostlar, cho'ng beyler ekan. Mana. Chalingizlar. Qulun qancha qulun? Jo'sh qulun. Enesi menen 300 ming so'raydi. 300 ming enesi menen. Qulun erkakmi? Urg'achi, svetofor. Hozir tuğanlar. Svetofor? Urg'achi deydi. Mana. Enesi ne paroda cho'ng ekan. Rossiyskiy mana. 300 ming deydi. Mana. Dostlar. Qarangizlar. Qashqa. Nomer qaltirasizmi? Aytыңыз. 705 705 46 46 00 00 43 43. Kanchanchi quluni? 3. 3-chi quluni. Be jo'sh bu sammi san emasmi? Mingich. Mingichmi? Ming ekan. Mana. O'ta jo'n be ekan, barqa Rossiyada. Hoppa, voy bayke. Jo'p-jo'sh mingi deydi mana quluni. Tushib berasizmi basin? Ovada. Tushirib beradi ekan, chalaveringizlar. Alam degan. Jazala tushgan. Yaxshi tushib beradi ekan. Chalingizlar. Qancha ekan bu tay, urg'achi? Basi 62. 62 deydi. Oh, chanib ketdi, ha? Haydaymiz. Mana qulundu beylar bor ekan. Butila qulundu beylar bo'lyapti-da. Dostlar, qulundu ko'rdingizlar, ikki cho'y chiqdi. To'rtov chiqdi. Qulundu beylar kimniki? Qandaysiz aka? Nuqtalarni qaramay olib tursa sizniki o'xshaydi. Бағалар qanchadan bo'lyapti? 140'dan var, 130'dan var, 130. 150'den var. 130 mingdan 150 mingga cheyin. Qulundu beylar. Qanchanchini tug'an aytib qo'yingchi yoshlarini bir. Bir tuğan bey Bir var, tuğan, iki. bey var, 3 tuğan bey var, 5 tuğan bey 5 tug'an bey var ekan, bir 5-6 baş barmi? var, 6 var. 6 baş bar ekan. Nomerni qaltirg'iz onlayn. Alam deganlar bo'lsa. 707 0707 mana qulundari. 41 75. 92 41 75. Qayoqdan beylari? İçi gemi. Gichi gemini. Kemindiki ekan. Mana. Chalsangizlar bo'ladi. 150 mingga cheyin ekan. Mana janaqa bey. Buja qulundu beylar tusha boshladi do'stlar. Qarangizlar. Mana mo'g'o. Voy ekan. Mo semis bor ekan, semis ko'k. Ha, bu janaqa ko'k. Bu janaqa ko'k. İsteme yol koyunca. Narınlıq baykeniki. Nomerin qaltırgan milyon жүрүшүн. Hem atlardan көргөзүп берели, atlardan. Qaysinki? Qanchada? 60 urg'achda ekan. 60. Yaxshi. El da ko'p, alarman da ko'p. Tug'andar etap menен kirgizemiz biz. Uylarni kirgizemiz, qo'ylarni kirgizemiz, mayda muzollarni kirgizemiz, жылқы. Kanal qatal ko'ringizlar do'stlar. Mana janaqa baykan ары berili. Ketele atadi. Mayaqda bir atpı nekin. Şunu sıraylıç. Tuğan assalomu alaykum. Sizniki? Ayaqdiki. Siz kim? 300 dollar. Ha, 320 deyapti. Biroq yaxshi ekan, jetasi ekan 320 deb so'rab. Buyurga, uloqqa. Nomer aytiladi ekan. Jiltiraytdi ya. Nak. Siz aytib qo'ya bermaysizmi? Alam degan bir tuğanlar balkim bo'lib qolsa. Mana. Uyurga, uloqqa. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. To'qmoq mol bozori do'stlar. 505 0505 15 15 33 23. 33 23 bo'ldi. Shu nomerlarga qarasangizlar bo'ladi. Mana aka, Don Qabar degan kanal. 200 ming, Yashi qanday? Yashi 10dan uyda. Oh, 10dan uyda ekan. Mana. Mana umrolar. Yo'q, at chiqadi. At. Mal bozorda, at жылқы bozorda. Yaxshi ekan.
Üstündeler karattık oğlum. Jo'da mana. Qanchadan sizniki? 200 bayke. Qanday jashi? Jash. Ekasi 200 ming deydi. Voy, qancha bul to'rg'ashqa? 200? Mana yaxshi ekan o'sha. Jashi qanday? Yaşı 4 yaş. 4 yaş. 200 deydi mana aka. Ko'rinishini ko'ringizlar. Nomer qaltirazingmi? Hozir deydi mana shu yigit ardayım shu yerda. Yosh bola biroq. Ala turgan. Hozir. Ala turgan bir tuganlar bo'lsa ko'ringizlar. Chalib, suylashib, bayke semenemi ja atasi menenmi? Qani ayt. Hozir qarab atar. 0999 559 041 ekan. Bastır ara. Görünüşü yaxshi ekan. Bastır. Ana. Ana. Qarangizlar. Qamchisi yo'q ekan biroq. Ha, mana. Oldu, mana bu yoqda bir uch qayoq turadi, uch qayoq. 23. 2023 mi bu? Ha? 20. Ha, 2020. Ha, kechirasizlar, 20 ekan. O'shanda yoshi qanday bo'lib qoladi? Biraz. Jang'asibi? Biraz. Ha, birasi ekan, kechir. Jazga ekasi. Bahası qancha bo'lyapti? 180 gemi var. 180 ming gemi var. Bu ulaqa uyurga 5-5 ga teke ular. Ha, uyurga solinmaganmi? Uyurga solinmagan. Bahasini 100 qancha dedingiz? 180. Nomer qoldirib qo'yamiz. 0708 71 00 ha? 39. Quyruqni tuyib tursiz, he? Kinodag'iday qilib. Ulaqa jinnidek 5-5 ga. Mana 2020dagi ekan. Oho. Bunday pavoratlari yaxshi ekan, he? Oz elpek ekan. Qayoqdiki shunda ot? Talasdıq ekan. O, talasdıq ekan tuğandar. Talasdan görüp жатқан bir tuğandar layıklardan bazı koymanızlar şu жылқыға. Çala veringizler. Jeti oblasa dastavka болады? Süйлешпей болады, he? Oldu, mine. Oldan geçince görsettik. Mine andan keyin bul var ekan, elдің bari көріп отыр. To'g'ri. Qancha ekan? 250. Jashi qanday? 250. O'sha 250. Bıştı? Bıştı sizniki? Bıştı 250 deydi. Mana. Hozir uyurga dele, ulaqa dele tushpeptidan da. Uyurga qo'shilib. O'sha qo'shiladi ekan. Jash ekan, ha, yemi, he? Jasta buyursa. Densoqlik yaxshimi? Zınkta. Zınkdi. Bastırib ko'rchi, balam. Manaki. Ha, bo'ldi. Qayta ber. Nomer qaltirasizmi onlayn? Rezvi. Rezvi ekan, ko'rinib turadi. Qayoqdan ati? Yo'q, to'qmoq. To'qmoqda. Nomer qaltirib qo'ysangiz bo'ladi onlayn. 554 0554 94 94 16 15. 16-15 bo'ldi. Mana ikki orqasidan og'i bor ekan. Mana. Oy fikir, kommentariy yozingizlar do'stlar. Yaxshi oy fikir, kommentariy. Xato kemchilik bo'lsa oldin ola kechirim so'raymiz. Sebep biz mal tartib, qo'y tartib, muzolor tartib, kichkina charchab qolamiz-da to'g'anda. Anan ichine xato kemchilik bo'lsa kechirasizlar. Qo'ldan kelishcha ko'rsatdik. Qunanni ko'rsataychi. Qunan qancha yerda? 110? Qunanmi? Yoshi. Ha, 1,5 yosh ekan, 110 ekan. Nomer qaltirasizmi onlaynga? 0705 81 41 40. Mana. Shunday do'stlar.